Što hoće zamoroženo? Super. Gelaterija Anika. Super. Gelaterija Anika. Gelaterija Anika. Ok. Reklam djelaju. Vkusno. Evo ova me djevojka poslužila. Super je cura. Dakle. Super. Ali puno leda. Će biti ovako u redu. Ok, oprosti jer ja volim puno hladno i vodu i sve ostalo. Da, ali nam je problem malo jer nema toliko